Nɔvi lɔlɔtɔwo mi gale gbe dom na mi le egbe ƒe ŋkeke hã me eye mexɔe se be miawo hã mi fɔ nyuie ɖe le Aƒetɔ Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe xɔname ƒe nuɖusime te eye meka ɖe edzi be miegale eto dzi haha se Mawu ƒe enya, nyateƒe nya, agbenya, xɔxɔ ƒe nya, vovokpɔkpɔ ƒe nya, ŋutifafa ƒe nya, agbe le eme, ɖeɖe le eme, xɔxɔ le eme eye nuwo katã le eme na mi elabe eya me woto eye wowɔ nuwo katã. Ye na be agbe gbɔgbɔ le nye kpli wò hã me eye mi le agbe le agbenyigba ya dzi be miakpɔ eye mianyi dome le Mawu ke lɔ mi ale gbegbe ye wòtsɔ eɖokui tsɔ sa vɔ ɖe mia ta la be miakpɔ egome alo domenyinyi ke le yeƒe ŋugbedodowo katã me na yeƒe nuwɔwɔ ke mi nye si wɔ mi ɖe ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu la be ŋugbedodo siawo katã ne kpɔ me ekpɔ me vava ne mia dometɔ ɖe sia ɖe abe leke yi Mawu ɖoe tutututu ene. Ale be nu si ke tutu ta ye Aƒetɔ ŋutɔ ɖi va mia gbɔ tsɔ eɖokui tsɔ sa vɔ ɖe mia ta la be miate ŋu awɔ eŋuti dɔ eye bena miate ŋu kpɔ egome vavawo katã si ke dze na mi be miakpɔ si ke nye agbe kple agbea ƒe mavɔ hã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvinyewo nyitsɔ mebia nya ɖe mi eye menya be nɔvinye ɖewo dze agbagba wɔ ŋutidɔ mieda kpe na Mawu ɖe sia ta. Vɔ nu ɖeka ye nye be nenye be exɔ ame ɖe dzi se alo eka ɖe ame ɖe dzi alo exɔ Mawu dzi se la, edze be nanya be nanye hã be ame si ke dzi axɔse la nanya nu si ke wɔna alo nu si ke ŋuti ye exɔe dzi se ɖo nanye. Minya be xɔse nye nu si ke womekpɔ vɔ ka ɖe dzi eye nu si ke mele ŋkunu nɔ akpɔkpɔ si ke vɔ ka ɖi be eli la xɔse ma. Ya ta nenema ke wòle na miame siwo katã xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se be yae nye miaƒe ɖela la, edze be mianya dɔ siwo wòwɔna kple nu siwo wòwɔ na mi kple eƒe gɔmeɖeɖe sia be miaƒe xɔse la natɔ ganɔ te sesie ɖe yeƒe dɔwɔwɔ katã ŋu be miaƒe vovokpɔkpɔ ke gblɔ be miakpɔ tso esiawo me la ne wòakpe ɖe mia ŋuti ne wòanɔ nenema tutu ne miatsɔ dzidzɔkpɔkpɔ kple aseyetsotso anɔ dom ɖe dzi gbe sia gbe eye adogo le ameblenɔwo ƒe teteɖeanyi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Mi bia be gɔmesese kae le etsidede ta na miaƒe tɔ Yesu Kristo ŋutiwo mahã ke ye Yohanes Mawutsidetana la alo amenyrɔ la wɔ le Yesu ƒe agbedziwo mahã. Quel est le sens du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste? Gɔmesese kae le sio ye mi be miaxlẽ nu le Mateo ƒe agbalẽ tame tɔkpuku 8:10 me eye be miaxlẽ nu mianɔ nu xlẽm ne nakpe ɖe mia ŋuti miase nuwo gɔme geɖe. Le kpuku 8 be le emayi me Yesu tso Galilea va Yohanes gbɔ le Jordan tɔsisi la to bena woade mawutsi ta na ye. Ke Yohanes ƒe xemɔ nɛ gblɔ bena enye bomu wòhiã bena wonade mawutsi ta na eye woa ne va gbɔ nyea. Ke Yesu ɖo eŋu gblɔ nɛ bena na mɔ azɔ elabena nenema koe dze mi bena miawɔ nu dzɔdzɔewo katã nu, miawu enu dzɔdzɔewo katã nu. Tete wòɖe mɔ nɛ ke esi wode mawutsi ta na Yesu vɔ la edo go tso tɔa me enumake
eye kpoda yifo nuvu ne eye okpo mawu fe gbogbo la le didim abe akpakpa eneva eji eye kpoda egbetso jifo le gbogblom bena amesia yenye vinye sigbo yemelo anu le na o si je anunye afeto fe lolonu taye ye nusike jebo wa yo owo le gamame eya taye apo enuya Yohanes de mauchitana Yesu Kristo alo nyuro ede Yordan to sisilame nuke jebo ne wo yodo dara nyi hoho a ye tutu yo ga wala fima ela be mi nye be le Mose fe gamalo la Aaron fe gamala Israel fe gamala na mere wo nouveau la que o walo dans le siaji la que le Mose fa gbale etoliame etane puku blavo adre to de blato vor kamala obe ochona agbotititiva eye ameda na sideji eye obune pe nouveau medeji eye megbetomola que ye pe nouveau avone le nkekedeka e walo de Israel katanu be wacho ale de kako a chova eye Aaron kenye nous n'avons pas side agbo alo ale apetaji ale futiti ade Israel katanu eye wa bu Israel fi kata pe nouveau me de eji eye wa ba wi eye wa de efofu wa choko de ensemble kuyaji siko yo abe nuka corne de l'hôtel que le Jérémie fait agbale me tawi atekukui gbanto bena ochoa ofu avec konade corne de l'hôtel a dit la bena fimaye au gravé Israël fait nouveau doema et ta locho pour avec tout là que audacieux au pour nouveau au vonti le imame epere kabakpe que les si que Yesu ya vala o wonu matutu le habakbeme gbesi gbetutu ye Yohanes de mautitane la gbama gbetutu ye o le defiami le maupe nyame bena numatutu ye gajo la fima gbama gbe ameda be oh pastor galo ya ga senya ya lo no vinyo o nyama blemi gbede o ela be ke Yesu va Yohanes gbogbagbe agbala Yohanes me nyare ke kude enya sento de ko gobe o ye matam de chitane o eye Yesu be one wo ma polo lorun nene o jebo wa wema. Pourquoi? En se faisant baptiser par Jean en même temps que les pécheurs, Jésus a commencé à prendre sur lui le poids de la faute de l'humanité tout entière, comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Awo ade chitana Yesu Kristo alo Yohanes na ade chitana Yesu Kristo le gamamala ple amobubu hala ele de fia tutubana amegbeto kata pe nouveau la o chol kokonde Yesu Kristo jigbe magbe kenye maufa levila o chol kikam kata pe nouveau le kokonde ji yata yo de chitane yata mau lo de ji globe gbogbo ko di de ji globe na eya enye ye peut visi kegbo e mo lo anu le o yenye sia ela be luketaye o vadola ye tutu va wema ela be ne makota o da side aloji na Israel blibo ema le sedadaji kele mioya po nouveau tala Yesu Kristo yenya levia eyata Yohanes midola le nukure Yohanes ki nyera mekenye Yohanes midola nye eye me khariji be minye gere Yohanes la echo Aaron popo meme nemi Bible ma mi akwe ke eya ga potoba wo fosalu ya ela bo do Yohanes la ben gbe de do scientifique kote hallelujah eyata si enkela ke o de chitana Yesu vo enkela azo ke Yohanes la ga kwe kela yelo gbogbo be e si enkela ekpo Yesu gbona de egbo eye ogbobena
Boda maufe alevi sile. Fefia me pe nouveau la chom yinala enyesi. Yohane se fa bale tagban kukui bla vovo assis de ke. Le lendemain, quand Jean a vu et Jésus-Christ venant à lui, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui prend le péché du monde sur lui. Pourquoi le premier jour, quand Jésus est venu pour recevoir le baptême par Jean, pourquoi Jean ne l'a pas dit ainsi? Mais Jean l'a dit le second jour, que Odechitana Yesu Christo vo, obele keketiro la, Yesu Christo enuka, eko Yesu Christo gbanade, ego eye o globena, poda maupe alevi si le efiame, pe nouveau chom le yila enyesi, Yesu Christo chomia pe nouveau de, yeno kuji. Abreke Bible gobe, elabena wo kata wo nouveau, eye maupe a unti kokwe hiya wola kimla Yesu Christo eba khomya pe nouveau borde edokweji eya tawo ya da tiso gankido ela bena mautu nu amokata nu de tomado madome bena wa po nu bla nuina amokata Roma toba balta we ke kuku bla to vove va mele glona mi bena le amesio nyɔnu dzi domela ame aɖeke metsi tre kpɔ si wu Yohanes o Yohanes mawutsi de tana me la o gake ame si nye sue le dziƒofiaɖuƒe la me la wu eyama nyakawo be agbɔna mi le fi ma nɔvi nye Mateo ƒe agbalẽta wo ɖeke kpuku wo ɖeke be ame siwo dzi tso nyɔnu me la ame ɖeke mewu Yohanes tsi de tana me la o. Vole dziƒofia la yenye suetɔ awu. Ame si ke nye suetɔ le dziƒofia ma akpe wi. Togbo be ye wɔ vɔsanu ya. Eya tɔ gbɔ do ŋgɔ bena adzi ŋutsuvi eye nayo eƒe ŋkɔ be Yesu elabena eya ye la ɖe eƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔwo katã me. Mateo ƒe agbalẽta gbãtɔ kuku la vɔ ɖeke. Ke ele nam be woade mawutsi ta nam kple mawutsi aɖe eye ale wote ɖe ŋunye va se ɖe esime woawu enu loo va se ɖe esime woawu nu ele be woade tsi ta ne Yesu Kristo menye be nuvɔ le ŋuti yo vɔ le míaƒe nuvɔwo ta ye be wotsɔ míaƒe nuvɔ kɔ ɖe dzi le dzesima wɔwɔ me bena ame sia ame si ke la xɔ Yesu dzi sazɔ la woatsɔ eƒe nuvɔ ke eya ta ke megbe dome la Yesu tɔ dɔdzi la yena abosantɔ te kpɔ elabe nuvɔ le ŋuti ne nuvɔ me le ŋuti wo matɔ te kpɔ ke nuvɔ xɔ mía megbetɔ ƒe nuvɔ ɖe le ko yi ta yena abosan te kpɔ ne míase gɔme geɖe la míayi ɖe míaƒe YouTube dzi míaɖe gɔme na mi le ƒe gbeme kple français gbeme kple English me le afi ma wo lo mawo ne yra mi nu ke Yohanes wɔ la enye nu si ke ye Aron hã wɔ le Israelviwo ŋɔli eye eya ke ye medze si ke ye Yohanes seba wɔ he de tsi ta na Yesu Kristo lo mawo ne yra mi enye si ɔta nu siwo mi xlẽ le Luka ƒe agbalẽta 8:30 fi ma ye míagblɔ be Yesu wawu nu le Yohanes ƒe agbalẽta 9:11 be enuwo katã wu nu ke ele nam be woade mawutsi ta nam kple mawutsi aɖe eye ale woate ɖe ŋunye va se ɖe esime woawu enu haleluya mawo ne yra mi enu siwo ƒe gɔmesesea ne su mía katã si enye nu si ke le vevie Yohanes ƒe agbalẽ etagbã kpukui bla asi ɖeke ya le gbɔgblɔ na mi nyuie ɖe me ɖe esi ke eŋu ke vɔ la eŋu ke nu ɖewo wɔ vɔ ye ŋu ke wode tsi ta na Yesu Kristo wotsɔ xexea me ƒe nu vɔ kɔ ɖe dzi elabe Yesu Kristo meva ke nye Mawua meva kple xexea me ƒe nu menye nu vɔ xexea me ƒe nu vɔ le ŋuti kaƒe va xexea me wodzi gbɔgbɔme ƒe evi wònye wodzi to Maria dzi evɔ ke va xexea me la eva ɖe dɔ ɖe ŋutie
eye esike nouveau le xixem xoxo ta kaƒe vala eye be nouveau ma ela xɔe dro nouveau ma le eɖo la yi amadzi ne na xɔ míaƒe agbawo agbakpekpewo ke nye nouveau ƒe agbawo tomaɖomaɖo ƒe agbawo katã ne yi ɖe amadzi eya ta wowɔ dzesi ma be nanye dzesi ɖe si ke anye nuxɔxlɔ ke nye mystère alo míagblɔ be c'est un mystère très mystérieux, quelque chose très mystérieux ke ye ne gbɔgbɔa me ɖe fia o la mate se gɔme nenema o elabe le Matthieu ƒe agbalẽ eta 11 kpukpu 11 me gblɔ me le ame siwo katã dzi to le nyɔnu ƒe dzidzinu la ame ɖeke metsitre kpɔ abe leke Yohanes Mawutsidetaname la tsitre ne o egɔme be wotsɔ dɔ tɔxɛ ɖe da asi nɛ eya ta eke hafi Yesu ne va eya to ŋgɔ le gbeƒã ɖem dzimetɔtɔ ƒe gbeƒã ɖem be mitrɔ le miaƒe dziwo me elabe dziƒofiaɖuƒea ele mia dome vɔ dziƒofiaɖuƒea eva ɖo vɔ Yesu va ɖo vɔ eye Yohanes le gbeƒã ɖe kaƒe ye megbe dome ɖe ke Yesu va Yohanes gbɔ be ne de tsita na la Yesu va Yohanes gbɔ be ne de tsita na ya Yohanes mese gɔme o eya ŋutɔ hã mese gɔme o te wɔ be wode dɔ asi nɛ be edɔ ma wo gane le ma fɔa eya bu be tsi ɖe ta ke le de na amewo ke wova ɖe enuvɔ be ne klɔ ƒe edzidadawo ɖa la ne nye dzesi le gota be ne tɔ fia be azɔ la ke metrɔ zi mawutɔ la nye mega nye enuvɔɖi wɔla o nye mega nɔ agbe xoxoa ta enye dzesi si tsɔ le amewo te klɔm nye tsi ɖe ta bena azɔ la wotrɔ zi aƒetɔ yeye ɖe tɔ ke nye Yesu Kristo donc Yesu Kristo hã ɖe eye be le nɔnɔme me ke ye wole tsi de ta ne tsa le ɖe ke gɔmesese ka le atɔ nɔ ŋuti le afi ma o menyo be ame siwo ŋuti nuvɔ le ɖe yewo le dzime trɔm ɖe woawo tsɔ dzesi sia yewo ŋuti wole dzesia ɖo be wole tsi de ta ne woawo ya le Yɔdana to le Yɔdana ƒe tsia me ne edzimetrɔlawo ye ta enu ya gblɔ be da ƒe dzimeviwo ame kae to ne mi be miasi le xixe vɔɖi sia gbɔ ne miatrɔ dzime ma hã ekpɔa da ƒe dzimeviwo mia katã mi nye eye nuvɔ le mia ŋu eya ta Mawu nya nenema eya ta abe leke mi xlẽ le Romatɔwo ƒe agbalẽ me hã ne bena wotu mi ɖe tomaɖomaɖo me egɔ be wodzi amegbetɔ katã ɖe tomaɖomaɖo me egɔ be mi le nuvɔ me bliba vɔ ke Mawu lɔ mi ta ye tɔ ɖi va mia gbɔe Bibla gblɔ na mi le Kɔrintitɔwo ƒe agbalẽ tame Kɔrintitɔwo velia etame 11 be ɖe miatɔ mi nya aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nuka ƒe kesinɔtɔ nyenye le dziƒo ke le miawo ƒe axedada ta eye wòɖi va ɖo be miato ƒe axedame atɔ zi kesinɔtɔ ya nye be miato yeƒe kɔkɔenyenye ke nye Mawu fava ke nye la be miato yeƒe dɔ ke wɔna mi me la miatrɔ zi ame siwo kpɔ ɖeɖe ke trɔ zi ame dzɔdzɔe ta miase gɔme kɔtɔe be ɖi Mawu ye wɔ edɔ sia ɖe mia nu eya ta ye wòva me nenema elabe mi nya nyuie be ne Mawu meɖo nu ɖe da ɖi tso gɔmedzedzewo la mava fofi lo mava wui nu abe leke ye mi xlẽ mi gblɔ be le blema me la wotsɔ agbo titi vana na ame sia ƒe nuvɔ ke wòa le tomaɖomaɖo esea alo mɔ ɖe esea dzi o la wobe la tsɔ agbo va miatɔ mi xlẽ le Mose ƒe agbalẽ 1 Lévitique chapitre 1 à 5 Lévitique ƒe agbalẽ alo Mose ƒe agbalẽ 1 etagba kukuigba ye ɖe amatɔa me atɔ xlẽ Mose ƒe agbalẽ 1 ke mi yɔ be Lévitique chapitre 4 1 à 5 ye mi yɔ be Mose ƒe agbalẽ
etogoa etame kuku gba ide amatome alaga to le Levitique ke bi yobe Mose fa gba le etogoa etame ne kuku bla vo ve wa ide bla to vo atome na kpole ko wona sacrifice a lo ko wona vo sale gamame et les me godo hana wa kpo Levitique alo que mi yobe victime expiatoire ale ke yi ocho nouveau accord okolu wala ale kokko yobe ekpo tchere kama no ale anti ogombe ale no ele ko donc voilà ton nouveau accord ji nebe ameto passif vereji yo vous po nouveau me quoi nouveau ida ale ame e yobe oui na nouveau chochoke et les Lévitique va ba tame ene c'est comme yobe Mose va ba le togoa obe obona mi ne fuma nyune ba ochona ofu ba kona de votamle kuyaji là sur les cornes de l'autel parce que le péché de Juda et de Jérusalem sont gravés sur les cornes de l'autel. Jérémie chapitre 17, 1. Jérémie pas balta oui adresse pour que banto et bon ami nenema du coup Juda peut nouveau peut nous là peut iniquité au kata le peut Juda do kata là au gravé au de corne de l'autel là pour semble que y a fait nuya fait amchoji et atanenye be yo owula voa ke yo bu nouveau medo et yo cheba wu abeleke bibla bona mi le hebi to fa gbala me ta masire ke ku bla vo fait maintenant sans l'effusion de ça il n'y a pas de pardon du péché no mo ko fu là nouveau to kamele et bon akofudi et ta ba wu na lia wa popo et yo atwe de nuya kokope ya watu ba tutu nouveau là là-bas obe il a top ni ya il a fait nous voilà au gravé de fuma si bon tout les mains na le Lévitique pas balé à la quoi Lévitique que mi Mose pas balé tolia et amene na ga Lévitique pas balé ha que mi Mose pas balé togoa et tamasireke beaucoup mais ni play de asireke me ala ga la fima ha no bi yo e nu ya le vivre me mi anya ben ne mai ma wo to na mi ma onyi mi awo le pa nenye be gbogbo de fi ola do la de fi a no fi bubu ha nenye ne be vi ne ma wo do ale mi anu ma be choklo me ponu vo da ke yesu ha ko mi we unu na mi abele ko gbe ebe unu nu katanu la ti shoganti obro bagbola ko evu kori ele Yohane fagbale eta we asire ke ku bla to ame be yo unu la be ne makaye bi bla gbe na mi be do la cho nouveau ko Yesu ji parce que ici que wa unu onu ni hle ha le agbale so mi hle bayi e ba yabe on ato mi seigneur travers le vivre mi atom asonu asanu comme le vivre mi hle le Yohanes peut le capable ta oui ve pour que bla ato mais bena ke ele nambe peut-être wa de mauchita nam ple mauchi chiade et ale o te de wunya o te de ngu pasere si me wa unu anu la tisho gamti ba unu ema bela mi achok chochoke e yo yijipo obe biba gbe mi ma te ba son kure man chati bena e yijipo bena ba cho mi ya cho ya la cho e fo ba kro aba la bo mo wo ki wo la ngba jila asi am ko to ba si wo vo kin to le jipo la mi o te yire kokope yire jipo kokope be cho mi a pe nouveau ko o cho de ati enu ya vo samla pe jile jipo la ne na to tutu ntinami ne mi a ha mi po to sa ma jojo kenken lu no mai le vivre be mi akpra mi anya ne se gomna ko la e be o cho pe nouveau katake ne ko ji sema ko na be ye to sa ma jojo le Kristo me e Kristo gbogbo kokko ya ano fiadu le pe agbaji yo ba woni dami mi ga se ya vie Yesu yo o ira ma ololo o fa jiro pe gbe ba ga to pe ma tekpere jina mi ta ye mi ga to esi ona mi ne ba ji me ga ibu ji gare mi asa go to una le male Yesu Kristo pon come o ira mi gare wala ya mi kaka Yesu pon come amen.